that ora na wo tie because anya sa kisi ajabe ni na pamfo ti baabi omo ye omadwuma iyo kofo so ti baabi omo ye omadwuma we mo atege fans esa so akochi satawale a me na anya adwene da ka na oje ye no he broni ka usi ukwa akochesi broni ka akogye ama broni no yantia no mo se e go duko na obi akwa kofa ne ka fra brocha ba etu intelligent cha American ni a ono wote abrochire etimi ni we mo atanya adwene da okay satawale okwache no no usa me shata fan etu wo de osa kan na do osa kame wo de osa kokanya me ani kosua enti me na anya adwen sa FBI cast na mo chichichi ni nyina me ne mo nya adwen obi timi de kan ni bewra mo ma ni ntwin fili na mrofo no mo di ye gold afili ye ni o ma wie wo ma we mu no so obi timi ya smart kofa obi boni bibi ba mo nya no ma ni yusu na mo nya se mo tata boys no street ni mu no me ne mo nya adwen mo nya boys no mo su fili so obi atimi akọwọ da ho ayi boni sika boni no ni nyansa okura ni sika ni ye mo ma mo ni fili na boys no so mo makro mo nya de mo ma mo ni sika ni fili timi ne mo nya adwen oheba se wo hwe be se mfie nwotwe a Akufo Addo ye mampani ene enioma ekoso di adencheche kopim se ofri aban mu a oman we ahwe sika twitwiri die kese a enye sika sabi eye enkwalagro sika kese pa na se wo hwe ekwan a yafa so a ye de hwehwe sika na akodi akrofo enchen na ehu ni se enioma bi to sini kakra ya ebe hia se omanfo ne aban ebe tena se asinkonwa na ya hwe kwan a ewo se yafa so na yatimi ede gigi sika no se ya mpe kwan pa ye betimi afa so ede ahwehwe sika na ayira no na ye ne sene debia ye no na gidi se emmoa enu nti na ene menya abotira mepese mekirekire aban ekwan a obefa so a obetimi ahwehwe sika ayira aban eye John Mahama aban baayi se ohyase ne emperifo akukudamu a omo nimdie sonko ewo eye sani esedi chi akrofo panifo no so be kaya na abedwakuo no ye from oral committee eno ne abedwakuo a omampani ete ne kane sanse krono nyade a eboama oman etumpon yakwasam so wo hwe sika twitwiri dia omanfo a sabi na nka omu nibie nka omu sere na omu adi omu awia ya ene enu nti omu aye yie a enye sika ketwa na eya ade bia mede ade bi ye mfato ho se wo hwe mfie nan a domama ebedi ye from 2013 to 2017 January no na wo hwe sika wodi be bu man bosia bomu na eye 54 billion 54 billion ni mu no ena yenya 200 e-blocks a eno no so obesi etimi si 123 some of them were completed, others were at various stages of completion. Yenya eja kutokuraba anayen kan kotokuraba kamikoka enya keje tia wom asomase eja bebrebe ewom hospital ye kan asupiti yenya Asante Bediatuo yenya
aferi yenya aferi yenya your friend is saying Famina yenya kumewu okay yenya Sharia anu kwa ye Ashanti region okay other regions wo ho na ni nyina nkamfu ano akwanya wodu a wo ye ya enu ye betimi abɔ ho dawuro bi ne the almighty circle Dubai interchange na ebi magana ada the longest bridge interchange or ya yede dade ahase a edru ba bi kura na NPP for si o ade ebe muna to enche ebe muna to emuni da na dasu atemuda kura emu ni nyina edaso si o hwe kasoa hwa kwanya hodo o ye bosia ne bi na yede shy pokuase interchange no aye John Mahamadu na bosia ne Ghana did just 12 million and a can ho and a pokuase and no crown 12 million on the can ho John Mahama o kase o ye interchange and yes a bridge ne keke na hospital kan ho o ma asi market kan ho o ma anye car lorry park kan ho o ma anye okay so mo fire service o ma anye ensuo o ma anye your friend is saying chip compounds mienu e kan ho ni nyina o ma anye ni nyina eno kwa na John Mahama ye ni total man can say o say government of Ghana dey 12 million e kan African Development Bank sika okoje ye o ma anye all that put together no and na 54 billion Akufo Addo as at the time I will free abemu no na waje sika in excess of 871 billion na se sebi ye kosuku kura na yesi emu nkunta na yesi ye for ye calculator na ya ye your friend is saying 871 billion now see we pay 54 billion woman enti saying 54 billion saying na ubenya no 84 enti ubenya 16 John Mahama sika na ode ebu man a onya sa airport woye maritime hospital woye the bank hospital woye saniema ni nyina ye say John Mahama ekono was spending 54 billion in terms of loans and ode ye sa japade we nyina Akufo Addo nko akwaje 871 billion sa 871 billion so we hwe emu dodo a 54 billion no ebekomu a eye maako du insia ene achiri po 1296 yeah what do you find say 129 yeah meboa enti say ye say sika dodo a John Mahama je ye no empre dodo send Akufo Addo je ya wo je ne sa maako 16 times yeah eso Akufo Addo aban ntimi nkyere in 8 years ade a John Mahama ye ne 4 years no ontimi nkyere say misi school dan pepepe te say de John Mahama si ye ontimi nkyere say misi markets dodo te say de Mahama si ye e ho nam di ma Akufo Addo kasa Akufo Addo ye kronfo Bawumia no nyina mo ye kronfo etisika e ho mo ho no in excess of 15 times of the Mahama eje ye fan say the Mahama je ye no kura bi 54 billion na ekro mo a they couldn't do as much as the John Mahama ye 20 the rest of the 15 now 15 times of 54 billion no I wo mo ho no away enu na be mo ehu sika o mawia because listo I still have a question be what's me bisa say yes now ye wo ho nyina no de obeka bia na omukotu free SHS yes say no ntina edreni economy yes owura John Mahama bai ekwafe waje free SHS no ana onyaye wasase mukina enuane na nka nkola ni nie no sese wo ma wo sa enuane no ema nkola no kra ebose eti free SHS wo ho still na John Mahama mbabo ntime su say free SHS ntina economy yai ba say how many times and what is education minister obi abusa ne question a wama answer say free SHS okay bi free SHS koso eye papa chen de na Akufo Addo eja say no wasa akwa ji sika wasadi ba be jai
sa double track na ewo ho no wakoji sika odi ba be ni yie fresh school ya enen kola eko school a sebi awofo aban asa so asene kakra obi se fa port expansion kan ho port expansion emaye enti wo hwani o ma John Mahama ye na Akufo Addo wanyemu even 10% in 8 years and so sika John Mahama spending ye no for the 4 years of his first term no was 54 billion. Enu na ma adwen koso say sika akodi akromfo nchen no is a national security threat. No kwasem. Enu nti ebehia say omampani be ma nani abre se krodom. Na waji sika na fi omo nsem. Anya sa na yakwakoche buffer stock for anan ne yere o ma di buffer stock stika o pepepepepepe yache no no wako sector we ni ache no no wako sector we ni ache no eyesa na boni fre bibi ad hoc measures emfa empunti o ma wo he be fo ani so because aban agencies na do oso enti the process am pesa aban eyusu se ne be ya betimi ati akonfo no enie ye wade bi e fe no national audit from the year 2017 January yeah Akufo Addo beji abanya kopim 2025 January na odan abanya ne to ho no e wo se ebusa sika bia woji ye bia na yehu se sika sei and Akufo Addo ji in terms of loans ye di kind in terms of grants ye to so mienu in terms of revenue ye to so miensa revenue no we betimi atuchem revenue no bi ne say internally generated funds ebi wo wa ye gen port ye oil revenue say ye seni ye nyaye ye John Mahama okono na okura ebura ba akwa ye tumu fanwo Akufo Addo eba ye no na John Mahama wayi mienu asa kan ho a waye ho adwuma ono wani mu mfaso da ama na ye miensa no otu mienu ka John Mahama de ba akone ho enu emusika no ode ye den e wo se yehu enti se otimi ye national audit ni wi a ubewu how much money a ekodi Akufo Addo aban sem na wi a wabu nkonta fa quantity surveyors ama omo akọ projects a Akufo Addo ja ho ya wantimi awie ni de wawie nyina oka ni nyina bomu a wo ni nyina abo hu se sika sei na Akufo Addo spending wo Ghana ho including the auditory awekeska including the award ma ono ani appointees sika ni nyina oka ni nyina bomu a expenditure no uti free sika oji yemu a afi wo hu sika Akufo Addo ne Bawumia no omu wi aye na afi wo hu ba bia se mo wie sika sei ya afi ni ye ko hwehwe se mo de fa he igiri se wa anya ni sa ebefu ani so enti ene obeti ase SML ye de kokot se de OSP asha se e kokot ade ebetu se oh buffer stock ade ebeti ase NSS ade ebeti en we province sao matise ono susu yadoa no enura anani nansa NMCS okokot ye che no odwane e wo airport the former boss MD na odwane e wo airport e na omokodoa no na omodoa no ye de ko share wa na afi na ye so opebe be condition went ma miti cha afi na omde na ba quarter eno so omoye ne ho adwuma enti eno ni ade a me fi se e wo sa aban ye ora no fine ora ye bi but we are to recover all loot no ebeyeden now we should be able to identify say no according to say yeti kokroko ani sebi ya sori anopa na ye chesi yeti we o ma wieska no akọ chesi dabi let's first of all make sure say ebeye that national audit no ye national audit ni wi a na yehu se sika sei ena omojiye from January 2017 to January 2025 okay na sika na omojiye ni mu nyina no de keka ni nyina si ani no emu sei na akodi omo ho a eno no omo afa anya oman na dwuma
Ti ho na ebetime hu say out of the 871 billion na okogye as bosia no. Emu be 54 billion and was spending no. It is the rest no away. Enu ti na otilo Ken Ofori Atta wadwane no. Oso ma. Na abusua no epese omode Ken Ofori Atta ewe de na enye twene. Therefore enwoma epese ye mpese omode odefo enwoma nwe twene no. Gabby da so ne nam Ghana ha. PDS aban hwehwe mu Gabby da so ne nam Ghana ha. Besinne. Ya Gabby sorry a onenam panifo so tiatia. Eyi atia Gabby da so ne nam ha. Kofi Asante Bediatuo Omampani John Mahama si airport terminal 3 na yire ekwaji CIP aye mu adwuma binim se enempo oda so ho a binim wodi sika ni se botom ene wonenam asase ahodo a Kofi Asante Bediatuo ewiaye Ghana asase a wo wiaye eno yenka ho asem ene wonam birthday ase woto ye besre say yes aban ye de obetimi. But I think, sir, so we use this national audit, sir, the total expenditure, ye kwatia free sika, omu jiji yemua, you bet me sika omafa. Now, another advice. I don't think, sir, you're right, sir. Omu ye, ejushemu fa corruption, to say OSP. Corruption related offenses, no. Any kwan say ye mo call the normal court ni bi there be e was up by the court wa a special court for corruption and corruption related offenses send ye be ya sa court no e be kwa hwe ensem a e fa krono ne kitasehye ho na watimi devote the time because also the call commercial courts what the call courts bia keka e be wi ase no court no ye busy dada. Esa ene ajomansa case ye bebubo e bedru NSS so no na judge abre etiade na wo ma judge ba ku mienu miensa bi we ye adesrede amere to chief justice ani say chief justice we dey be srew ye special court e ma yen special court a ye dey be tia kronfo ani amamboyefo a enfie nwotwe etwa mu yi omono beji oman kenten so wi ayen a na omanyo omo twom a obi dise na nabi na funa 3 times how he used to be yeah onu nam yeso a say e fe no ma ba fi omu diska no why o diska no why we ya be kakra na o ma diska na wi oh yes what's na kura unya ochi na unya hwe o di ko tun so e say ko bode ho kan eti e be sere ya na na di ama ya no ba bi ada sika wodo akodi nkofo no ho no e national security threat because NDC betimi atena bam betimi asenkom say NDC betimi atena bam be se emfie be se duonu achi sasika kura NPP no NDC nya bi da because NDC ni where we are a pen any paper or the Kwaku loto NDC ni nim krono bo NDC ni where we sika ya bo se eno kura no be kono na ebi a auction bi e do akoye NDC for krono ensheda enyefe krono so nya de penti wo krono enyefe anyehwe nanso NPP ni de osinebu a o de pen ne paper to ho make sure say owia wakomapem na wakofia kwa akodi etibesre aban ye ese twatwo kura e wo sa aban hwe so no sa ye o say Yoko OSP Attorney General for some time now. What you say? Chichi will be anthem. Yeah. Where see we are say? Where see we are say? Where see we are say? Let's say on my penny John Mahama say. Sir, a cool me and say any Ghana police service from on your Montanasi. Na yes seminar more na orient you to why the need for that or now what say because anya sa kisi Gabby na pound for ti baby omu ye omadwuma iyo ko for so ti baby omu ye omadwuma we no atege fans
esa so akochi Shatawale a me ne na anya adwene da ka na oje ye no he broni ka wo si wo kwa akochesi broni ka akogye ama broni no yenti ya no mo se ego duko na obi akwa ne ka efra abrocha ba etu intelligent cha America ni a ono wote abrochire etimi ni remo ata anya adwene da okay Shatawale okochi no usa me me Shatta fan etu wo do sa ka na do sa ka me wo do sa ko kanya me ani kosua enti mini na anya adwen sa FBI cars na mo chichichichi ni nyina me ne mo nya adwen obi timi de ka ni beru ha mo ma ni ntwi mfili na mrofo no mo die gold afili ye ni o ma wie o ma we mu no so obi timi ya smart kofa obi boni bibi ba mo nya no ma ni yusu na mo nya sa mo tata boys no street ni mu no me ne mo nya adwen mo nya boys no mo su fili so obi atimi akọ woda ho ayi boni sika boni no ni nyansa ko okra ni sika ni ye mo ma mo ni fili na boys no so mo makro mo nya de mo ma mo ni sika ni fili timi ne o mo nya adwen sa so na so wo hwe de ekoso na akwete say NPP for set trap and nti wo say me be ka say OSP say na djuma nso ani ampa so na djuma nso mani wo see e bo na ti no wa sha ase awo ye adjuma it tells you say the OSP no ohia say ye be pushi no sa so na yoko so ohia say ye be pushi no e na omu nyina so omu pani Dr. Yani ono ne da your friend is saying Attorney General and Ministry for Justice ano woni ni nua kuma slim sai omu ne da sa ministry na no mum sa adwumakuo we ne including the Ghana Police Service na no mo pani ne that ministry no your da no Dr. Ayeni sebi preduasa akronfo na mo kochi wo mo enya de e wo say obi tina ba bi kase ye kwa kochi akronfo mi na wo say me kochi no ana we na wo say kochi no da bi mu nyina mo nka mo humom na nka bom sebi chima me nchima kura abo mo nka mo humom na mo nya adwuma no man so ni adwuma ba ko na we ho na we da we chi na we mi mpa we adwuma nya me fe wo so a wo kase obi adwuma nya ofe no adwuma no hwan na ka to se efe eti e be sere se mo nka mo humom die se twa to kura me de be sere ama mampani aye ni se sei wapamfo a wapa wo mu yi utumi se wo madwuma so ani bibi e kototen enwuma na du ba bi kura ye bo ho dawura ye bredodo because ene se also come ministry by ministry a ohine ba minim kura beti obi ye bi ye be sere se omumma sa ye friend is saying kasana ebi a wo mu ne media no ebeto na media na boa mo wo da ubomu no omu intensify no we oro su kwachi so far sa ubusa se afi be ko na wieye jo Mahamadu Bawumia adwuma a wabo ya na ni hu adanse a train the 8 years of Akufo Addo no kwase within the 1 year adwuma Akufo Addo abo siasi ye first sector by sector ni abubodi a free finance through the last ministry the minimum because the finance minister adwuma wa ye enkwani siasi etna aka any savings ahodo a wotimi save o my way sika ahodo ya na nke be ko down the drain no the privatization of public funds ahodo a and wotimi amana say back to public funds no enya senketwa okwa agric ministry a sesese wa bo adwuma wa distinguishing ho okọ eye muntaka wa bo adwuma okọ your friend is saying labor ora people wa bo adwuma why no mo adwuma bia just say every one of them abo adwuma lands and natural resource minister ora amabua adwuma wobo waste minister kwa de me say me ko fa me ko salaga no me ko fa eye Eastern Corridor Road no so brade kwan papa ni e kwan ya na nke ye election no emu atutu a ye ko fa so ko tamale me tai ko pae afi sa kwan ya time no e ko pae sa kwan ya afi me say
me kofa so se me busa omo di kan no so kwan ni mu da hu pothole baby a obehu pothole nso so kura ayese bi a achepo kakra afi na emu bebie enso na enkofo nam kwan ni so a omo se tuatua. It tells you how hard working the ministers now ora mahama apa no mo eye enti e be sre okay se mo ye adwuma mo ho da ruo ye tamas mo ho da ruo ni problem no na mo ho da ruo a e be yet say 2016 de ni bi afem bo kwa koye green book nipa say na betima kan green book and the social media ba na wo de mo fa bloggers ni book kwam bloggers no ora ofosu kwase engage them now ye adwuma eti say de wo so kanea na de akose kodo ase o kanea na nsren ene ya na me kasa de no so ahwe ye dem ye nyina no ye ko Pentecost enedi ye ko Pentecost no ne wanyum bi o se me kanea ke to we bi me manu asren ebesren fa se kanea du ase debi o de kwose kanea o de kwose ukodo ase a ebede na asren mo bi e eti so kanea ketu a mane sren bloggers no engage everybody they are there ono ofosu kwache pe ebebo hu da ru enye possible. It is not to say he is not performing creditably well. It is to tell you that Akufo ni redu a ebu Akufo nsansu nyame ani kata aduma na mo ye na so ten nipa ba ko obeka. Yes, he has given them the platform to come and share the omoye. He said the enra ekọ so a na owura a friend is saying erikopoku we gina ne na so a o said the waye ne de o beye de sinton so a eba mu abanda da no o kire ni nyina waka o but beyond that no why na ekọ form ho akofa de ekọ so form ho ada na di amaga na ni na hu se ade we na ekọ so form ho enti mesre oru ofosu kwache say engage all the bloggers that were on board the campaign during 2024. Engage everybody. And you are just say bia unkwa betimi aye unkwa won sentimi su nyame ani kata adwuma na adwo ma ye no ne kese eti se nyame ani eti mesramo mu sadie we ye na mo ye ni yi because ade anu ntimi enam ye ma adwen se me pesa aban e focus on so obechi akronfo no sa aban anchi akronfo a adwuma bi obeye bia enso Ghana fo ani because ubusa musa dankwa say oya ne research na ede pa na Ghana fo ani je owura mahama aban ho a the main focus no ejina say ochi akronfo okay any development Ghana for the omunim say John Mahama de sebi adwuma wura dada eye ne target bo ne ho dada okay oye commissioner general what you say no question memom so wan tia kronfo na Ghana for ne nya adwen okay nti ebesere mate ma wani nkwa kronfo ne ho na ye national audit from 2017 January to 2025 January na ye hu sika Akufo Addo no mo giye sika o mo giye dia aka no ewei okay ewo mu botom mate enu nti na obi timi te se Hanan etimi wie sika tototo adan obi te se Mustafa Hamid kronfo na we wie sika no no abegyina bedwam sei edura na adwa no ne nampadifo so ni nyina yeti ehu medas budi agro ade ani mbaye no Ghana ha no medas mu benu mu krase ya wo mu okay mo tore be saba yo ye chance dem listo wana na kwesipoku ya da na se papa papa ni oye mechanic ewo odoko market no esro no presby asoro nati pani mechiawo congratulations oh ene Emmanuel amema ora yo congratulations president asama no enfie mienu aka ho se 2 years on fammo adwuma o se me ka cho se ora yo hunu ensuonyunu ene fa nipa enye nsuohie enye se makochi kelewoli enti mi IGP papa akodra na makoto kofi brokman na wu koto kofi brokman no oye William president and wa koto kofi brokman ni aka se ohia ni ba okoto kofi brokman na
o ma be kura no wonchi kokko enti no sa nneoma no munyai IGP oye adwuma police no enye agudie o hwe ne operational team Vanzare Badano o hwe offices ahodo a obi ada no hwe set your friend is saying so wonu adwuma wo in charge of special investigative unit financial unit omo de unit na no nyina team say experts the selection is good the anya so ya babeka because ebi wo ha omo monama if you next week equal se see e owura yowunu wanya ni 2 years no afa na me be fie mani fiko ahwe Ghana police service ni mu na ba bi etosi ni bia maka chen se owura yowunu hasesam sesam obi abo ache sesam na ma yenkofo ni so nhihye sem bi yenkofo na bredodo na say complaints bebre ma yenkofo ni so mobi na omo so omo abo ache ni so ma bi nko tena fie kakra ni bi abre no ebi wo wa tu se wa bre aka the final injury time okay nti ana say so Ghana Police Service PROs obi eye adwuma they say for police commander bia otimi kasa oh yes TV so ni radio so hwe owura oben MTT dia ana MTT on adwuma wo bo oh yeah na say mi ko hu no Facebook na say akwa ewo nyini da kwaku me onyini da nti ye be ti obi a me chese fa satan so ono ma fene pa wo PRO wo mra na wana ko mra na ase ba bi o ko say be kwa ye ntenenka aposifo nyina me kyam nyina efi se owura dan pare kokko kyerɛ ka ne free mu so won say mu police bi a ne ho fefefe nanim sere ni pa boni di uso a wo bre se ni papa ba ye nya na mo sori amosiri enti mo nsere yana luso ase so obeka ye ho me ade dwumadi ba ye Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.